درود тамошобинони азиз. хулосаи хабарҳои муҳими панҷшанбе 29 апрели тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. дар ин барнома тирпаронӣ дар марзи тоҷикистону қирғизистон. мо бо бародарони тоҷикзабон меёбем. паёми президенти қирғизистон. 13 ҷангии тоҷики доиш дар зиндонҳои афғонистон. пешбарии 19 журналисту блогер ва ҳомии ҳуқуқ ба ҷоизаи кунгураи аврупоии журналистону блогерҳои тоҷик. ҳалокати ду ҷавон дар ду садамаи марговар дар ҷануби тоҷикистон. наҷоти гурбаи мискин аз шохи дарахт дар душанбе. ва акнун тафсилоти хабарҳо. содир ҷабборов, президенти қирғизистон, рӯзи 29 апрел бо нашри як паёми пурэҳсос дар саҳифааш дар фейсбук пиромони муноқишаҳои ахир дар марзи қирғизистону тоҷикистон изҳори назар кард. аз тамоми сокинони қирғизистон пеш аз ҳама аз нирӯҳои сиёсӣ ва матбуот даъват мекунам, ки оромиро нигоҳ дошта ба иғвоҳо дода нашаванд ва тухми душманиву адоватро барнаангезанд. мо бо бародарони тоҷикамон забони умумӣ меёбем ва тамоми масъалаҳоро бо назардошти манфиатҳои ҳусни ҳамсоядорӣ ва оромиш дар сарзамини бостониямон ҳал хоҳем кард. ҳоло онҳое хатарноканд, ки кӯшиш доранд то аз дарун тухми низоъ бикоранд. тамоми нирӯҳои сиёсии дохилиро дар ин вазъият барои кишвар мураккаб ба хештандорӣ даъват мекунам, навишта содир ҷабборов дар паёмаш. муноқишаи нав дар марзи ҷамоати чоркӯҳи Исфараи тоҷикистон бо ҷамоати оқсӯи ноҳияи Бодканди қирғизистон дар пайи насби видеокамераҳо дар сутунҳои барқ дар паҳлӯи сарбанди оби Главной дар дарёи Исфара оғоз ёфта, рӯзи 29 апрел ба тирборони печид. то ин соат дар бораи ҷароҳат бардоштани ҳудуди 3 нафар аз ҳарду тараф ва ҳалокати як сокини қирғизистон бар асари ҷароҳатҳои дар ҷараёни муноқиша дар марз бардоштааш гузориш шудааст. қирғизистон то кунун дар бораи захмӣ шудани 17 шаҳрвандаш хабар дода, ҷониби тоҷикистон рӯзи 28 апрел аз ҷароҳат бардоштани 7 сокини деҳаи Хоҷи Аъло дар ҷараёни сангпартоиҳо ва рӯзи 29 апрел аз маҷрӯҳ шудани 2 сокини маҳаллаи Сомониён аз тири камони шикорӣ хабар дод. расонаҳои қирғизистон хабар медиҳанд, ки сокинони рӯстоҳои қирғизнишин рӯзи 29 апрел роҳи Оқсои Ворух, ягона роҳеро ки ин ҷамоатро ба қаламрави Исфара мепайваст, маздуд карданд. бо гузашти қариб 30 сол аз фурӯпошии Иттиҳоди Шӯравӣ аз 970 километр марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон то имрӯз танҳо 500 километраш пурра таъин ва аломатгузорӣ шудааст. бахши зиёди минтақаҳои баҳсӣ дар марзи байни Исфараву Бобоҷон Ғафуров ва Конибодоми Тоҷикистон ва ноҳияи Лайлак ва Бодканди вилояти Бодканди Қирғизистон ҷойгир шудаанд. яке аз нуқтаҳои дохтарини ин марз боқӣ мемонанд. Аҳмадзиё Суроҷ, раҳбари идораи амнияти миллии Афғонистон, рӯзи 27 апрел гуфтааст, ки дар зиндонҳои давлатии Афғонистон дар ҳоли ҳозир 408 ҷангии хориҷии Доиш аз 14 кишвари мухталиф дар ҳабс қарор доранд ва мақомоти Кобул бо ин 14 кишвар дар мавриди сарнавишти ин маҳбусон музокирот пеш мебаранд. ӯ ташреҳ надод, ки оё мавзӯи ин музокирот истирдоди ҷангҷӯёни дастгиршуда ба кишварҳои зодгоҳи онҳост ё мавзӯи дигар. ба гуфтаи Аҳмадзиё Суроҷ, 299 нафар аз доишиҳои дастгиршуда зодагони Покистон ва беш аз 60 нафар аз Осиёи марказӣ мебошанд, аз ҷумла 37 нафар аз Узбекистон, 13 нафар аз Тоҷикистон ва 12 нафар аз Қирғизистон. Аҳмадзиёи Суроҷ бо зикри ин омор аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хост Афғонистонро дар набард ба зидди терроризм танҳо нагузоранд. раҳбари идораи амнияти миллии Афғонистон гуфт, беш аз 70% ҷангиёни зиндонии Доиш дар ин кишварро зодагони Покистон 299 нафар ташкил медиҳад. сабаб ин аст, ки вақте ки Доиш дар ин ҷо ташкил мешуд, 60% таркибаш покистониҳо буданд. ба ҳамин далел шумораи онҳо бештар аст, гуфт ӯ. Аҳмадзиё Суроҷ гуфт, дар байни доишиёни зиндонишуда дар Афғонистон ҳамчунин 5 зодаи Русия ва 16 нафар аз зодагони Чин низ ҳастанд. боқии доишиҳои дастгиршуда аз Урдун, Эрон, Туркия, Индонезия, Бангладеш, Индустон, Алҷазоир ва ҷазираҳои Малдив буданд. қаблан бархе манобеи амниятӣ дар бораи
بعد شکست داعش در عراق و سوریه و خاور میانه به شمال افغانستان به منطقه های مرز با کشورهای آسیای مرکزی بخصوص به نزدیکی مرز با تاجیکستان انتقال یافتن جنگیان این سازمان تروریستی خبر میدادند. گفته میشد که پلکوونیک تاجیک گلمراد علیموف فرمانده سابق امور وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که سال 2015 به خاور میانه فرار کرده به داعش پیوست و تا به مقام وزیر جنگ این سازمان بین المللی تروریستی رسید، نیز به شمال افغانستان آمده در اینجا به اسکرگیری مشغول است. تلاش به افغانستان فرار کردن گروهی از خویشاوندان نزدیک پلکوونیک حلیموف که در راه به سوی مرز در نوعه واسع قسم کشته و قسم دستگیر شدند، به آتش این حدس و گمانها روغن بیشتر ریخت، ولی با گذشت چند سال یگان دلیل حضور وزیر جنگ داعش در افغانستان به دست نرسید. احمد ضیا سراج ماه پیش همچنین اظهار داشته بود که در میان جنگیان خارجی در شمال افغانستان جنگیان حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان نیز حضور دارند، ولی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این اظهارات را رد کرده گفت نه در افغانستان و نه در هیچ کشور دیگر یگان ساختار حربی ندارند. ریاست کنگره اروپایی روزنامه‌نگاران و بلاگ‌نویسان تاجیک روز 29 اپریل رویخط داوطلبان 4 جایزه ژورنالیستیش برای سال 2021 را اعلام کرد. این سازمان گفت برنده جایزه در هر نامیناسیون هیئت داوران عبارت از 7 شخصیت شناخته انتخاب می‌کنند و اسم غالبان روز 3 می در روز جهانی آزادی بیان اعلان خواهد شد. کنگره اروپایی روزنامه‌نگاران و بلاگرنویسان تاجیک گفت هدف از تأسیس این جایزه ها قدردانی فعالیت خاص خبرنگاری و بلاگنویسی، ترغیب ارزش‌های کسبی و رسالت ژورنالیستی در محیط رسانه‌ای تاجیکستان و تحکیم جامعه مدنی در کشور می باشد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که امداد دهندگان ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر دوشنبه شب گذشته یک گربه را که در شاخ درخت درمانده بود نجات دادند. بنا به این منبع شب 28 و 29 اپریل یک ساکن دوشنبه به قسم نوبتداری کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی تاجیکستان زنگ زده خبر داد است که گربه‌اش در نوک شاخ یک درختی که برابر به آشیانه ششم بناست در مانده است و پایین آمدن نمیتواند. صاحب این گربه گفت که خود او برای نجات گربه خیلی تلاش کرد ولی همه کوشش‌هایش بی نتیجه بود. او پرسید که آیا امکان است که گربه را بی آزار پایین آورند. امدادگران ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده در شهر دوشنبه به جای حادثه رسیده با یاری نرباند به شاخ درختی که گربه درمانده بود برآمده و گربه را به آزار پایین آورده به صاحبش سپاریدند. هرچند وظیفه اصلی امدادگران نجات جان انسان است، ولی حالتهای زیادی رخ داده است که آنها برای نجات حیوانات بخصوص سگ و گربه ها که دوستان خوب آدمانند تلاش کردند. نوشته از کمیته حالتهای فوق‌العاده در سامانه رسمیش در انجام خبر نجات گربه. و در انجام برنامه خلاصه چند خبر کریمینالی روز. روز 28 اپریل ساعت 13:30 در راه باختر دوشنبه در حدود جماعت هلالی نوعه خراسان بر اثر برخورد دو ماشین تویوتا کرولا تحت اداره ساکن 21 ساله شهر باختر جمشید سلیمانوف و خوندای اوانتا تحت اداره ساکن 31 ساله جماعت به نام طلبک صدرالدینوف نوعه شهرتوز دانو عبدالصمدوف مسافر 23 ساله خوندای اوانتا در راه به بیمارستان جان باخته. یک مسافر دیگر این ماشین محیدین نظروف سال تولدش 1958 و همچنین راننده تویوتا جمشید سلیمانوف جراحت‌های جسمانی برداشتند. همچنین شب 27 اپریل تخمینا ساعت 21 ولسپدران عبدالرحیم باباخانوف ساکن 22 ساله جماعت نوبهار ناحیه کوشانیان در حدود دهه گنجینه جماعت مینت‌آباد این ناحیه زیر چرخ ماشین اوپل استرا تحت اداره ساکن 67 ساله جماعت نوبهار بهرام عبداللهف مانده در راه به بیمارستان جان باخته است. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر جان باخته بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رویخط 12 راننده را نشر کرد که از 14 تا 31 جریمه دوربین‌های برنامه شهر بی خطر را نسپاریدند.
از جمله راننده ماشین تویوتا کامری قدمجان طالبوف در 31 مورد، راننده جیپ تویوتا لند کروزر طاهر گل محمدوف در 22 مورد، صدرالدین میرزایف راننده هوندا اکورد در 20 مورد، صابر برهانوف راننده مرسدس نیز در 20 مورد و امید صابروف راننده اوپل استرا در 28 مورد جریمه های شهر بخطران نسپاریدند. ساکن 27 ساله جماعت زیرکی شهر کولاب که قبلا هم برای دزدی و تصرف حاجت‌ها محکوم شده بود، این دفعه با گمان دزدی دستگیر شد. یک زن 27 ساله ساکن شهر کولاب به مقامات میلیسا شکایت کرده است که روز 14 اپریل تخمینا ساعت 14:30 دزدان پنهانی به منزلش درآمده یک انگشترین طلایی و یک جفت گوشوار طلایی‌اش را دزدیدند. ارزش جواهرات گم شده 4200 سومانی برآورده شده است. این بود چند خبر. خبرهای بیشتر را در سامانه بامداد پیگیری نمایید. خوش باشید.